ang mga apostoles human mi kunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, nagbuhat sa mga buhat ni Hesus. Nya usa sa mga buhat ni Hesus kanig yung pag-ayo og mga masakiton. Mao na nga kining makililimos nga nagsigig pakilimos didto sa pultahan sa templo, miingon nga tagay kog limos. Yan ingon sad si Pedro ug si Juan, wala man mi kwarta, pero ang niya namo mo'y among ihatag nimo. Nya unsa may naa didto ni Pedro ug ni Juan, mao ang gahom ni Hesus sa ngalan ni Hesus. Mo nang ang atong tubag sa Salmo nagkanayon, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Nya kining kaayo sa Ginoo tungod ni Hesus. Og kinsa tong maggamit sa ngalan ni Hesus mahimo sang tighatag og maayo. Musta man mo sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, naghatag ba mo kaayo o kadautan? Puno ba ang inyong pamilya sa kaayo o kadautan? Kamong mga ginikanan, unsa may inyong siging hatag sa inyong mga anak, ang kwarta ba o ang Ginoo nga naa ninyo? Kay karon ra bang panahona ang ato gyung sagad ihatag og gipaningkamutan nga mahatag kana gyung kwarta. Ngauna nga para nato basta ang kinabuhi wa gani kwarta way ayo. Kani bitang mga makililimos usahay, mga buangon sa kaya na sila, mangayo ay ta piso, karon di naman piso, ay ta 5, nagiuban ay ta 10, tagaan ni mo piso, niyang ipangayo 5, usahay ilabay ang piso, mga buangon kayo, niya naapagi usahay, hatagan ni mo og pan, ngayo og saom na ni mong 10, palit pan, anam kay pan, ihatag ang pan. Uy, usahay, bili lang ato sa mga lingkuranan, kaya ilang gusto ang kwarta. Mao na kinakaron, way gipili, ang mga way kwarta, siging pangayog kwarta. Ang naay kwarta, siging tigom sa kwarta. Ang nakatigom na kwarta, sige pagyog pangwarta. Ana, may patadin kay sige ratag baligyag slat, no? Ang kanang slot atong ibaligya, unsa may ipalit ninyo ana, kwarta. Kwarta. Pero ang nakaapan kay atong gihatag or sa atong pagpalit og slot, imong gihatag ang Ginoo nga naa nimo. Unsa man na siya? Ang gugma, ang grasya. Mo na paghatag nila ni Pedro sa Ginoo nga diha nila ang gipangayo sa buta nga limos, ang ilang gilimos mao ang gahom sa Ginoo. Ingon des Pedro, tindog og lakaw, dili kabayrag kwarta. Kadtong gihatag ni Pedro, dili kabayrag kwarta. Muna ka na sang mamalit og slot dinhi tungod sa dakong gugma niya sa simbahan, dili ang amount sa slot na may usahay text din ako kaning upalit na tong slots. Pasensya ra gyud ka pader kay pobre magud taon ko, usa ra gyud ni kaslat nga tag 500 kaning SBF dag akong paliton. Nya mo palit sad ko og mga 3 ka buok aning imong GPHJ kay tag 100 man, so 800 tanan niya ipada. Nya mo ingon dayon, pasensya gyud pader nga gamay ra gyud ni akong ikahatag. Ang ako anang reaksyon mo ingon jud ko, tungod sa imong dakong gugma sa simbahan, mao ni usas mga kinadak ang gihatag nganhi sa simbahan. Okay, gugma man. Di ka mo mga asawa, tagaan mo sa inyong bana og 1 million kada buwan. Pero tuwa sa iyang kabit nagpuyo. Sugot mo? Sugot? Tuwa sa iyang kabit or mag-atuan sa iyang kabit. Pero ang iyang ihatag nimo 1 million kada buwan. Sugot?
Pero ang imong bana muhatag ra nimo og 3,000 kada buwan kay mao ra gid na iyang sweldo, pero wa gi adlaw nga dili kaniya atimanon, way adlaw nga dili kaniya ingnon nga I love you very much. Oh, bahala na ng 1 million di ay. No, nindot kay na nga muhatag taba inubanan sa gugma kay mauna ang ngalan ni Jesus. Ang ngalan ni Jesus mao'y makabuntog sa tanang yawa ngano man kay ang ngalan ni Jesus mao man ang gugma. God is love. Nya unsa man gid tinuod nga makaluwas kay kanang pulong Jesus manluluwas man na. Unsa man gid tinuod nga makaluwas nato gugma. Mo na kining atong pagpamaligyag slat pananglitan paghigugmaay ni siya. Diri sa atong ebanghelyo ang duha ka tawo nga nahigugma ni Jesus sa nasinati nila nga namatay si Jesus didto sa cross nasubo. Nya kay si Jesus nahigugma man sad nila sa dihang na discourage na sila og na mauli na og na masulubon si Jesus nga mao ang gugma mikuyog nila. Kani bitang magsigita og hisgot sa atong gihigugma. Ang ato sang gihigugma mukuyog nato. Bantay mo ana inomdumi katong batanon pa mo nga mo pay pagkras-kras ninyo. Ako kasuway sa kuana nang kras-kras ba. Kasuway mo ana nang high school pa bata ba. Nya ang kana imong nakrasan ug mao na gani nay itapik sa imong kuyog sa kinabuhi, pasti lang nindota bahalag magbuntagay tabi basta ang topic ang imong gihigugma. Pero ang topic gani katus ang iyang gihigugma wa gyud lami kinabuhi niya di gyud hisgutan ang lugar sa imo. Kanang hisgot kas iyang kuno si kuan keras kay na nimo ilhan mas naong ilhan mas mata. Oh na dito gani ni katong pagbaili dito sa kuan di ba sikit kay to nimo ana hisgot bitaw no nguyab na kana wa pa man ko manguyab so oy nanapi ra mo na dito nga keras kay na sa nimo buanga gud nindot kayo nya moingon mo bawo sa to siya ikaw kana sa kuan di ba kerason sa kay na nimo ganana sa ka butok-butok sa dimundughan. Pasabot ang gihisgutan ni kuyog nato. So kung maghisgot ang Ginoo dihas pamilya, ang atong gugmas Ginoo atong hisgutan, musuod sa na ang Ginoo sa atong pamilya. Pero pila na lang kakabuk pamilya karon na magsigig hisgot sa Ginoo ug magsigi og palambo sa ilang gugma sa Ginoo. Kasagaran yung hisgutan sa pamilya, kwarta, pilay baon nimo, unsay imong bayranan. Nya kasagaran sa mga tao karon bisag ako gani dinhi Paris priest di man kayo tighisgot ning ato dinhing mga staff istorya nako maghilom-hilom ra man na sila nayo sahay da mangaon suwayan ginako nga di ra gyud ko mutingog wa gyud magtingog nako kana bang dili ako'y muunag tabi looy bi ako sahay ako lagi magsigig tabi nya og di na gani ko magtabi sila hilom na sa jud kayo ana inig humana kana mubiya nako di man ko mulahos og saka din ngadto babaw ako dayong mabati musugo din na silang tabi mga tawa padayon na padayon pero tuan ako sa babaw nigbalik na kong sod hilom ana wa gitingin na sila nahigugman ako sige lang it cannot change my love for them man sad di mo na question kung ikaw gihigugma kasi imong gihigugma ang question nahigugma baka bisag wa na kahigugma mao na ang gugmas Ginoo mahigugma siya nato bisag wa nato siya higugma mas mukusog ang iyang gugma ug ang iyang gahom kun mahigugma ta niya mo to gahisgot-hisgot man ang duha ka mga tinun-an ani kuyog dayon si Jesus nya pagkuyog ni Jesus ni apil si Jesus sa ilang istorya ang ilang kasing-kasing murag kunog nagdilaab murag dunay kalayong nagdilaab inspiring kayo basta ang atong topic partigyog Ginoo inspired kita ana nya paghuman dayon mi-ending gyud ang pagpakita sa Ginoo nga mailhan siya sa pagpikas-pikas sa pan
mao na kaning santos nga Eucharistia. Dili pwede nga magsigi taghimog mga activities, magsigi taghimog mga kalihukan sa simbahan nga dili musangko sa pagdasig nato dinhi sa santos nga misa. Muna matud pa sa atong doktrina sa simbahan, the Holy Eucharist is the summit of all prayers and activities in the church. Ang tanang kalihukan sa simbahan, tanan natong gihimo sa maning maghimo tag building kaning atorong gibaligyaan og slots, kaning pagtukod og kumbinto, kining atong pagsaulog og pista, Holy Week, sige tag baligyag slots ani para unsa man, para nis misa. Muna akong sigig sulti din sa atong nag-alagad, ngano man nga mag-seminar man ta, ngano man nga mag-training man ta, ngano man nga magpaayo ta sa atong kapilya, ato ning gipamalit ang ubang mga yuta dinhi para mudako-dako atong area, para unsa man ni pagarbo, dili para ni sa maayong pagsaulog sa misa. Na-imagine ako ang katong baha sa mga tao ni atong niaging Holy Week, katong Good Friday, pagka sugat, pagka Easter Vigil, ug dili pa na arang-arang og gidakon ang atong grounds unya wa sa tay giabangan dihang yuta sa pagkakaroon na dako-dakog parkingan. Maka-imagine ko asa ka ni mga tawhana mamarking, so adto ni ngadto daan pagkatrapika kas kalibutan nga porte matundaghan ang sakyanan, di naman hapit malihok nga porte paganing dakua sa ato kunuhay dining area parkinganan. Mo na nganong ni amantay dakong area, nganong ato maning gigastuhan, nganong mopalit man ta aning giyuta aron budako-dako para sa santos nga misa, the summit of all prayers, devotions, and activities in the church. Huwag tangon gani ng santos nga misa kanang pagpikas-pikas sa pan, di kita kaila Ginoo. Muna ang mga tinunan, bisag sige na sila og hisgot sa pulong sa Ginoo, huwag yapon sila kaila ni Kristo. Dito gyud nila na finally na ilhan pagpikas-pikas sa pan. Nya nawa si Jesus, nganong nawa man, gikaon naman nila ang pan, gikaon naman nila ang Ginoo. Muna ini humana tog kalawat dinhi ang iyang presensya naa na nato sama ni Pedro ug ni Juan, manghatag na sadta sa Ginoo nga naa nato. Ato nang buhaton porting daghanang makatagamtam og Ginoo. Sige lingian ay mong tupad pangutan-a ing na manghatag ka Ginoo. Yamingon siya, manghatag og bugas. Dili na Ginoo. Ang bugas di na Ginoo, pero imo nang butang nga gugma, mahimo na ng Ginoo. Pero manghatag lang kag bugas, labi nagpakapin na ni mugtabi, wa baga biya nyug naong. Bugas manghatag kag kwarta, kamo ba? Sige lang gimog balik-balik. Balik pa kasunod ha. Awa na Ginoo. Butang igiyog Ginoo sama nang muhatag kag TV. Inig salida na Ginoo. Hatag kag cellphone. Sus na Ginoo. Pero moingon ta, TV baga nyug naong. Moingon igsalidas TV, moingon may ratag mata itong gahatag. Sige na manindog na ta.